Ang Balaan Bukid sa Subong, ginatingwaan natin nga ma-develop. Kapila kita mabalik-balik dito, alin sa gabay kita, nakita na natin kung ano ang tsura sa Balaan Bukid. Ang Balaan Bukid Shrine is under the management and administration of the Catholic Church. And it prevented really the allocation coming from the government sa tinatawag natin nga separation of church and state, that we cannot spend for a particular sector. But upon my contemplation, ang akong ginahambal, hindi tanan nga lugar may paliyo katahom sa Balaan Bukid Shrine. Hindi tanan nga probinsya, hindi tanan nga banwa, may amos ini nga mangga. Gani nagsulat kita sa Panguluhan sang Romano Katoliko nga kung mahimo ang local government unit sa Mordan, ang matagaan sa oportunidad nga mag-manage, mag-administer, mag-operate, and we will turn it into one of the best tourist spots. With the infusion of all the possible resources para ma-develop natin. Sa pagamato, dinumpisa na natin develop ang dalan. Ang dalan, pakanto dito sa Balaan Bukid Shrine, isa man sa prioridad ni Congressman Rama Nava, ni Governor Lucille Nava, and for this year, they have allocated 26 million for the development of the road going to Balaan Bukid. Kay kung magsakay ka sa tricycle o kung motor, wala sang proper drainage, tamaan ka lubak-lubak. Pero sa Subong, ginamata-mata namon, bisan patsi-patsi lang anay, sa white rocks, kag sa pagbulig sa atong Municipal Engineering Office, ni Engineer Dan Galutera, kag ni Miss Mafi Gabilong, lantaw naman Subong nga mas masulay ang pagpasaka nato dito sa Balaan Bukid Shrine. But for this year, a major undertaking again will take place with 26 million allocation from the national government as initiated by the good Congressman Dr. Rama Nava and Governor Lucille Nava. So we will see improvements. We will see further improvements sa aton nga Balaan Bukid.